من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, billah Allah bahawa ulun bersumpah untuk pejabut lagi kan beri amanah oleh negara Aceh Darussalam ke ulun tuan supaya mensiput syidik beradil, jujur, amanah, jid terpercaya, fatanah, arif, bijaksana dan cerdas, dan ulun beri harta ulun, nyawa ulun ke perjuangan sucinya serta tanggungjawab ke bangsa Aceh wate mat kuasa. Ulun yang bersumpah Dr. Haji Yusra Habib bin Abdul Ghani SH, Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam, Tanah Modelat 17 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bertepatan dengan 5 Desember 2020 Masehi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih Siat